Быйыл саха советский литературатын төрүттәчи ученый-лингвист Платон Оюнускай 1935 сылла қатарибит тыл, оны культура института төрүттәмите 9 сылын толла. Үбілөйдәк сыл бәле тәләхінлері тааттаттан сағаланылар. Ылжыттар бир бастакынан Платон Оюнускай төрөбит төлбәтигер чөркөккө сырыттылар. Оюнускай атынан Сударственность музейя чөркөк түмеле, онда институт биргелелилергер үсөрүттәк сөбүләң түһәрселинне. Ама хүрүндү конференция бут күһүн болуктах Платон Алексеевич Оюнскайга аны бут Дмитрий Конович Хипсеп хүстүрбә антолар юбилейгар бихи архивтар хараллахтар документтар еңнелән сборникта харак бутын багарабыт музей базатыгар хайыңга школалары да тек бутын хеп коллабор эдер ученыйдарга оннатын школада олоргар. Институт бастыга хараңатчыларынан таптаттан төрүттәк тумус туттар жоммут Платон Оюнскай Авсентий Мординов сорна моллан онтан да тыттар болаллар. Күн бүгүн билемейгетигер үтүгеһи үгүс бир дойдулактар быз салгыллар. Кенелерден бир дестере социология билимин кандидата Акулина Захарова болар. Механа бар бу наука ден кадәр аяр куттах ураты көрүләк, олоққа тугары бола тураргарда, ол онны бартыгар колубра мен социолог курдук көрөбүн. Онна улаханы киен туттабы мен бу таттан үтүмен үтү Джон бу сака билимен саха тылын, литературатын, историятын чинчиячилер олус әлбәхтер барларынан киен туттабыт. Күн 2 саңарыгар институт үләһеттері қайысқаларынан үлеләтілер. Егор Андросов атынан крайы үретәтчілер ағылары, научный лекциялар, әдір учонайдар түхілгелері, олонқо тула зарғылақ кәпсәтилер, тәріленнелер. Таатты олонқотын үретер Жинчер Надежда Росина әме бәйбет қыспыт. Таатталон кототтон лог дерин силистег мудуктах манна берт биллер аттак соллак улахан олон коттор олорун аспыттыра кинилер билеген кинилер били соллара тыыннара билеген дааны биллер наукага оннотон кинилер били туактарын үгестерин олон колобут үгестерин өсү даганы утумнактык чинчие канада. Сетимнәх үлә чиңир байытыллар. Платон Оюнскай лохтобут Сибирь бир кыржагас научный тәрилтете. Уанна улус кардырыта көмөлүсүһен, этнографическай археологическай экспедициялары тәдии, тааттылугун фольклорун чинчер книгалары тахары, ытык тааттаттан төрөттә бирлилә жанаттарын үетити, үлелерин кең айгага таргаты, улус топонимикатын чинчерге, уанна датын улахан үлелери ыты сүрүн сорук. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта.